TV ne kukenda bithira wichondera mwantu mwanya tera ya wita na mbere kirimo ya Weru TV na Weru FM. Ntuko ya royo maandamano ni ya bangi na maandamano ya bangi ya kurikana ayuthi bara batera uturo bomo wakene yo 2024 bakiriana na finance bill. Ntubo ne bokete mudutira yo mantu igi ubwa kiri abiashara ore thirikari yikite wirane bokari ya biashara na kinyankuluki kwithira bakiwa ntuko ya royo muno mucio Nairobi borisi bakiwa bateamukirite barwa ya maandamano ya dekio tukborware tukuria nukuwata mbaru maandamano ya royo nukuwata mbaru maandamano ya banki kubwithika ntuko ya royo harani na batu kilokera 23578 namba yetu SMS kana kiri mitando yetu yo kinyandiria kethira kithoma ntumiri cia kutu etana mbere yana toko durani tekiri Nteto cia Weru Thaa Imwe. Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All-Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Nteto cia Weru. Koti yarera kuritare ndekithiara kurungamia wakibo mirandi 3 mwithone yo imenti. Maandamano ya royo kuoneka kureano na yoni atongerie mwanya Isiolo, Embu ne Embe. Akristo bo mwero kubwithia maandamano bakienda intobio bia kanisa. Uretere chikembere kerondoro mwanya baurire ku. Nteto cia Weru. Anko watu ni kiri Nteto cia Weru Thaa Imwe pitawa MUTEMBEI Edward. Koti ya Rwera na miunda miru ninenkandirite watho pokurungamia waki bwa mirandi 3 ndene ya mwithuhimenti irane ya roya rais kieni kia golf na kinya kieni kia ndeke. Awanti mbaru mwanya barera hamwe na siasa ndibethirite bakiriana na kuito komite untuboke iti muthutre munene yo ki siasa nele wa kithinji na utumurikira ripoti ye. Sababu city inakuja Meru, mimi pia najipanga kuwe na State House hapo Meru. Koti ya miunda na mantuzarie raja kaunti ya Meru nerongekete mirandi 3 irabangiri kwa mwitone enjoymenti. Ewe na thina na kurita miti iri 3 kenda tuika such a facility in Meru. Wakili Mugambi Manyara na Charles Mutuma Mbogori kire gambare ni bathingatite rwanyirwa gukaria mito Kenya Forest Services na kaunti ya Meru bakenda mirandi eje wa kibwagaro ya rice kieni kia ndege na kegucethera golf iromba riria Mugambi thania ugutumboya etikiretie kuwe na State House hapo Meru. Kiumia kithiru mwandiki munene wa rwanyirwa mito na inyereria ati kieni kiu kia ndege gigakwa na akiuga ati giatigerie kanini kujura na kwambiria gutumika mbere muthiejo mweri jo nyumene kuremwa kurika. On Thursday, God willing, we are landing the first plane in Meru. And I'm requesting some of you to accompany me. Gukorokera ugambi bwa Justice Ogutumboya wirane bobwa PS Mugambi bukamba kurunga manini nyonto ugite myako eje yo 3 ironge kwe monkarire igambare rekathikero ntariki 30 cia mweri jojo. Mwito wetu jwa Meru monono thimenti jugatonywa kinya inchi imwe. Agwati mbaru bamirandi eje ibethirito bakeinyeria ati kethiraire na uguni bonene kiria kariba kaunti ya Meru na bwaregani bayo na bo bariuga gitumi gikenene bakuregana na mirandi eje ni ontobwagu waka mwitone. Sisi tumeadhirika zamani, msitu ilikatwa zamani, even this town here ilikuwa msitu. Ile imebaki is a very fragile ecosystem. Don't try to destroy our forest. Amwena bo akenya bagetera kuona kethirwa thirikari ikathikira watho bo na kurongeka waki bwa mirandi eje ikirika nondo anyinge ire ogima bwa mwere ntukone ciarua iregete kwathikira uge bwa koti. Antonia Weru TV Mbeta Nele wa Kithenji.
Mutongere wa kiama kia ODM Oburu Ginga na mukirite riboti ya kuma kiri kiama ya kuthetera kioto kio muntu. Ini riboti ile kuonania mutaratara yo kuria barabara ingikire kiri maandamano. Oburu awite maandamano ya bati kubwithika na njira ya thiri yatina muthukangia. Ken Prince aina riboti. Nyuma ya Kenya baingi kuringika nkoro bakigwata banja chia mwiri na bangi kathumba gutoturo bokiri maandamano na thirikari nitumirite kuvaria na kiario Oburu Odinga na ugite gukuti kuri wendi njira imwe kubacokeria nkatho no mtubo chamba bunene bokoroteria kiara mathina jamu Kenya. I can tell you, people have suffered. People were injured. People died. People died while we were singing. Some other regime, or maybe this one, might be able to just think of saying thank you to them because you cannot compensate life. It is just a matter of saying, recognizing that these people played a big role in the liberation of our country against oppression. Kire kiatho giki kiria kithithikite muthenya Jonarua atongeria kathumba iboritia Kenya kurega gwikira siasa ntububu negita riria bakuandamana bethiro bari no kiri na kinyathiri. If we started counting all the wrongs that were done or whatever we witnessed or whatever has not gone right, or we can't even start this compensation. So I want to ask those who are trying to run around and stop this or say it has not been done well, if our own party leader has isn't up and said, well, let us do it. Let us join hands. Don't deny other people who are not demonstrating with you their freedoms also to do other things which they are doing. Let them also continue with their democratic right to either stay home or to go to work and do other things. Don't carry stones. Don't carry rungus. Don't carry knives. Kajo kiria tongeria baraba kureta mbadhu gatigati getu nako. Let it not be repeated in the history. Tafadhali for the leaders, and I'm happy somebody spoke about another leader who is inciting a community. Baba never incited one community against another. We want to request all leaders, let us be responsive kwa kila kitu ambacho tunafanya. Prince Ken, Weru TV. Maandamano hiyeriri kubwithika ntuku ya ruyo ya utia baraba kuire kaita kama maandamano ya 2024 muno jenzi baraba chumiri kureana na finance bill. Kenya ketwikite nthi ya maandamano maita kwa maita. Ni maandamano yatumite wagage bopu kethira bwe kujiro ndani ya thiguru ya Kenya antu utauturo biashara na chikethiri kithukanga makarika ya kuoneka ya itia uthukange bunene muno yara ya ukumirwa ni agagia muthenya yoro. Kinya mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na araure kwina mbesa irekeretwe kenda kureta agagia barakuwa ne bakuthukia maandamano ya ntuku ya ruyo. Raymond Mwenda na kwenjenja ribotie. Kiri finance bill ya mwaka 2024 ikomwire ngurutano katika youth muno ba Gen Z bara baiturite kuandamana kuma na biraba bwane budget huko bainyelia. Ona kinya kithira Kenya baba ingi bareanite na mendekithia ya riki finance bill leo bunge nene ne mekilokirie onto bangenteri ya Kenya na banjiri ya kuandamana thiguru yonthe. Jesi Ruare tore aruare ere finance bill ere boinyelia manto ya rorankuruki ara yuthi basindire borisi nyana unkumakire bunge nene rutere rumoro bunge rukitiwa rwithitwe na into kathomba kwenyango bungene kiri kisangasa ki baba ingi batere oturobo na abangi na botiwa na ngurario. Nyumene Rais Ruto na ituriria na kureana na finance bill na kuate mekira kirore. Having reflected on the continuing conversation around the content of the finance bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this finance bill 2024, I concede and therefore
I will not sign the 2024 finance bill. Atongoria bakanisa nabo bakiaria ibapauriria youth bakenda kuthukangia ntheuro yo. Let's please understand, sit together with your father, talk and sort out the issues. Riu miakele kumekarika riu mwaka 2024 ayuthi babangite kubalikana babo batere uturo kaita kamandamano yau ntuko ya rojo. Ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua na abauritia yuthi baituria kuandamana akiwa thirikari ni banganitio tumira goons karai maramari kuthukangia maandamano jau. To appeal to the Gen Zs with a lot of humility and kindness to consider not going out to the streets. These are our children and grandchildren whom we need next year to help us liberate this country through the ballot. From the violence that has been planned by the state using police and goons, I have no doubt in my mind that lives will be lost. Nabo akiama balinda mwananchi ibatirite ndionga cio cia wita Kisii Kiroka irira bati kwithia cie Juma kiumia ki basikitie mwanka tariki 3 mweri twitite bakiwa bakwenda kurwamana baba tere uturo boka ita kama maandamano. That the Linda Mwananchi Kisii and Kiroka rallies scheduled for Friday, June 26, 2026 have been postponed to Friday, July 3rd, 2026. We will join other Kenyans of goodwill to stand in solidarity with the victims of the Gen Z protests of 2024 and their families. Akiaria minister okaria Onesmus Kipchumba Murkomen na baete mukana yuthi akiberora akawatikana neia kana machete kaita kama maandamano akayokiriwe talia rito ra kiwatho. Any person on Thursday or any other day that will be in the streets with a machete, with a stone, with matchsticks to burn police station, to burn a court, with a sack and a bag to loot anyone's business will meet the full force of the law. Rais Ruto na bauritia Kenya kuthia tawatho na kuwa batete kilinto bitha kuthukangwa na kubamuka na atongoria baragwa nibo bakuthuranira maandamano ja. Sisi wote tuheshimu sheria. Na vile waziri amesema, kama unaenda kwa maandamano unabeba mawe na sijui panga na marungu, wewe si mtu ya kuandamana, wewe tutakushughulikia. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Ndikumake ruono ruu ni otukuria nukuwa tambaru maandamano yara ya bangi kubwithika ntuka ruyu nukuwa tambaru maandamano yara ya bangi kubwithika ntuka ruyu tanabere korera na batwe kethana kithoma ntumiri ciaku. Rware musafara yo hiara ni yokinyete miriene ya ntere mwanya chabure haria kari bethiri tabakiritanwa kana kurua bacokie na kana kwandikithia woti bombere ntariki 30 cia mweri yo kenda kwebokirithana na thirikari. Mwingi ni yumenyethetwe uroka ringo ni thaa akethira kiringo baini ya shilingi ngiri na nkuluki baini nene kiriene kambuni KRA bakwatanirite na atangazaji jorua pa Weru TV na Weru FM kakimutegi na ukari musafara nayo. Ere ntugo ya itano na ntugo ya muthia ya msafaro arwangirwo kugitogoti KRA watanirete na Weru TV na Weru FM ibariongete ntere chabori na nkinya kaunti Isiolo kenda kurutana mukari boromba kugitogoti na njira ya thimo na morutani mange kathumba. Rware ni ntugo ya muthia kire road show ya ntugo ithano iratombete kwithira watanirete na Kenya Revenue Authority tuthilunkete ndene Meru County Tharakanithi na Isiolo County na kwamba kwithira tukengera ntugo ya Rware na ntomirira kwethera twenio ground name wake shumeria omba kwethera we file return chaku mbere mwisho mwerio kana mbere deadline na reu KRA ibombete kwethera bayeka mitaratara ya kuhakikisha mtu wonde na kuona kanya ko file ukilukira thimo yaku kwaraniria na ashuru na kinya koinya *222*5# kendo katiera no comply na mitaratara yekioni thirikari. Tembelea wananchi wa Timau, tumekuja kuwahimiza na kuwakumbusha kuhusu file
returns. Tunawaelimisha kwamba wanaweza file returns kwa simu through *222*5#, na pia tuko pia na mbinu ya kufile return ya WhatsApp ambayo namba ni 0711099999. Ingia kwa WhatsApp yako na hiyo namba, kuna mrembo hapo anaitwa Ashuru, ukimwambia hi anakusaidia kurudisha return yako. Ande mu biashara wazo kwa hiyo timau nko wewe ni onto baba tete otaratara yo ya ke yara ikenda mtu wanzara kwa zirate failete ni ke yara afairi anda tomba wita nambere na otaratara ya ke yara Irombe ndikiria karibatigire bagufile ke yara mbere ya tariki 30 cia mweri yo kengo kwebukana na kuringwa baini kuturwa mtoro tamba kwethera file return yoketi mwaku ya nzara file return keno kwethera ukiringwa penalty ona shekinya tariki 30 mwezi. Tunawakumbusha pia wa Kenya warudishe returns zao before 30th of June 2026, that is next week, ili tuweze kuepuka penalty ambayo mtu akikosa kufile return anapata penalty ya 2,000 kila mwaka. Kwa hivyo tunawahimiza kila mtu mwenye ako na kazi, aliye hana kazi, mwanabiashara, aliyeajiriwa, kila mtu ambaye ako na KRA pin, tunawahimiza warudishe returns zao kabla ya tarehe 30 mwezi wa 6. Kuruki na tushokeria mafans betu na barabo ndebo mbete kwethira baishumeria ntere mwanya na kilo kito kwera tokea renge na kinya clients barabara yo mena uba kenda onto bokinya kere mwinge no bawatania na batwe Weru TV na Weru FM tukamba kwethira tukuthiria mwinge kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Nteto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi Bwega kietho na mbere kwarenda batwe urura maandamano ya ruyo nkethira nkithoma ntumiri cia kwende katone kanya kambere gakunoka twicokera rirono rwa barabe nyangiritwe into Ntere cia Embe North ni nyumo chekithaka. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega arageje 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Altspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
Extra Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yay! Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwa Nteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724 114 444 kana oriongera rwangirwa turaro rya kwena gwe. Yetu sako, your success our pride. African jungle. Kumagaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium ngano ndio kiboko yao. Emelok nanana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila bandu vandini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Utuku boru aretore kuria nuko wata baru maandamano ya ntuko iyaruyo okilokera mutambo iyo Facebook kwina Joseph Laikera ariwa yes Abraham Mobichaka wa no deaths uncalled for are likely to happen. In any case, memorials are usually held in churches, deceased homes or open grounds, not in the streets.
Patrick Kithinji akawa yes, it is important for the health of our nation and democracy. Karis wa Brenda akawa yes, but for me and Rick G and his children, we shall be cheering Gen Zs online as we watch the proceedings on TV at the comfort of our homes. Kilemi Manase akawa memorial movement for Gen Z, I support it 100%. Batista Piki akawa peaceful demonstrations, yes. Frederick Mutedi akawa yes, if it is only peaceful demonstrations which will occur tomorrow. And then Kwena Kirimi Johnny akawa yes, but these are myopic theatrics of politicians. Yeto nambere kwa na batu nkethira nkithoma ntumiri chiaku. Mwakene yo 2020 December. Antu bathatu kuma ntere chia Embe South ni borere na mwanka thai bataibikana kinya ni michio nende ni baukumite obwa bonene bakienda kumenya inaendo bobetre na kithira bakorona kioto. Mwandiki wetu Nteto Dennis Mugendi nethirite akithia tilo ntubu katuwatane nowe kendame otwiki kinya kwe kinya euro ya ntuba bathatu baurere kuma mwaka yo 2020 na mwanka thai batonekana. Dennis Kanyani kako. Ibwega mutegirwa Weru TV na nyamuthikiriya wetu tuko yanaru arugono rwa mpumbiti kuburetera ni rugono rwa mwanya mono rwegie akari bathatu bare bombiri kurantere cia kanuni gishonekyo bunge kia Igembe South. Ombere Joseph Giteme Oreji Keneta Jose kuri na Benard Karungi Benard Miretina Charles Karungi bonde baurire antu amwe kirugono rulu runa isunse bithatu tuyiti gusunkuna ante tuyitumenya ina endo bao betre. Mianke tatu ithiri na eteti kujura mugwanja nyume ya kuwato taekwa akari bathatu kuma wandini ya kanuni gishonekyo bunge kia Igembe South. Na boni Joseph Mithika Giteme uria aijikeneta Jose ankuwa we Charles Karungi na Benard Miriti bonde bari antu banja imwe. Ntore ni athimba nja kwa Jose kieba igi kinene kiujulite mwekuru wawe Purity na bangi bakirikana endo bao na jamwe jara ya kurikano ne ati Jose ntuku inka imbere ya bate kwa muri na yujuan December 2020 none kanite kotini ya mawega mbene wa Kiripita Kirimbogo amuditangite na nditango ya kwali orongo ya kuga Jose kuri mwanka jwangirigire 15 wa kiri na musiterie utoro kesi iria Joseph Mithika Giteme ditangiri nayo specific kuri gitariti orongo endaga ngwato kuri tariki 17 cia mweri okenda the year 2015 ejaringa ripoti kwa polisi aja mawa auga nkuga nkamoraga turi Mawa Methodist Hospital nayo that was on 17th. On the 18th of the following day ni abangite gutuma antu baidia gwakwa na ibetire baidia gwakwa na ndi abangite kuringa ripoti mbikwendene baithagia gwakwa ndendene. Unfortunately for him ndari ngugine nyeri igwatene na muda ndi 1% nonto ujo kuona leja ketire ogoro tariki 17 2015 etite na njira tokumega mbene ya ntuko yirithiri wakiri yeitetie na ngari bogo amutirima mwira wono ntuigwa chairman umwiriga jo antu ambu ina igwa kugira bange bampinga mundene umenyere oturo bwaku ujo mo itakuborisha sushora gwitawa
aringa riboti aria kairi gukurikana mwankene juu jwa kura kwa banjose nore wakiri mbogo onokere ciarira nyuma ya kurathwa na risasi ni antu bati kumenyekana. Ikarika gutekwa kwa banjose kuritarirwa ngari muthimba jwa Subaru ya ngireni onekanire ikirutha o mianja iji kwe ngari yeyire irieto na neyire mwanka ngetine kwakwa na ekwe ya indari ngetine ndekuiba ngari yete beteta kurura ngeti ndatirima ingari ngeni na ngari u ekwe yekatesoka etaukumira musie na ne aturire yeta katauni kau garerie kwetu au athimba katauni au ne ndamire kinyange roye ne soga ya itiarenge yenda marenge ya itiarenge monka gariba thimba au bamberia kulalamika nontu ngari une aringe ni methone na batamemenya na ikurungama mwikano na ijo mwako jumwe jwa aria achaina bakaira askari mukaria agwito musio na aborire ni bao baimenyithania ta askari bagikundi gya Flying Squad kuma mushine omeru baringo gine na Jose akomenyithwa Nteto yunetre mwanka gituone kya polisi kya mawa kuringa riboti ya ikarika riu askari una aturire saitine kwa bahati mzuri na atirimanira neo iteti ya miromia na nareria na antu bau bari kuo na bamwira ni operation bari Jose na ringire nya thimo maoa au ngari we au no ntu bari potira yelesere askari no ntu na mwelesere na niko atwekire ngari u yawe yasoa nero itia maoete oye umbi na ndike statement no to bastorera ya garekere kusungare una ate yawe na rwari oro kene ya kumania na iberuo bwa ate iterio tuko lakini na rokera royo ne rwayo kwenjuma tariki 17 eta kwa CID mawa no yera umbi na ndika statement kuri mwankene jwangiri jire na mirongo iri taju 2020 Joseph Giteme na retro gitone kya polisi kya maua kuringa riboti ati uturo bwawe puri gwatine bunene na bamweba askari baria aringia riboti baririkana ni ba usunkuni tawenjwe na ungi njuguna sio walipigia Joseph simu akampea that information Joseph na yeye after kudoubt hiyo information vile amepewa akapigia Disayo maua na Disayo akapeana askari wawili ndio wafuatilie hiyo gari na wajue watu walikuwa na hiyo gari walikuwa kina nani. Askari wenye walipewa hiyo jukumu na Disayo ni Joe na Juguna. Kisunsine kebiri kerugono ru tukaithurani atia askari bau bairi na bo bathithirie Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o maua, kaunti ya Meru. Akristo bakanisa ya mwero wondine ya nkomoti ya New West ni babwethetie maandamano bakenda kumenya amacokio kuma kirutongere orento bio bya kanisa biria bikirwe kiri polisi bikirikana ni bya wamba kuringana na Kristo ba pro yau ni mathatayo omwe wora bumariro kanisa neu ende harawe interview ni byawe Brian Kimathi ena ribotie kwa imani yote yawezekana kwa imani yote yawezekana kwa imani yote yawezekana ni ya Kristo ba kanisa ya Sayuni Ministries kuma mwero wa dini ya Nkomoti Gania West basi umerete na mudhuro jo monene bakithithia maandamano ja kumeneria OCPD wa guntuku bakiuga mutumiria wari kanisa neka uno kumenyekana mbere kuja na borisi na kuthukinto bia ndwimbo biero kabiji na ninto bia kanisa tugurite na njira ya uritaniria twicanga mbeca tukanenkera
pastora reforma ageta akagura akeja na intobira ende bia yabia gwatwa na bie kugwatwa onto abikwa koti bia urdwa ne hospindri na ndiye mushirika wa kanisa ibeyera bando mbantu aweka into na into indabekire nyumentu ko ithano pastor Mwendwa nejere kweja na yoko gokwa are yara ugwa into bine kabiji bikaitha gokwa into bibi ordinary tara kanisa Mwendwa na yere into bia wato no CS into bi ko CS bado na bata ko CS to ta ko CS into kumbe ibi ikiro ko spindri Nkoroki bagitariria jamoja mathina jara bagukurukira untu bokwaga interview thionde kanisa ana bondi bara kumira na ibara orera no ndo tinto bia kuina into ibi orera ana bare batirimito ambe to kuringa ana bate umere manto ato empe nini kanisa enjerene na university ana university bako ya kanisa ene batu torenda into bia to bichoka mwero anda into bia to biriliso kuma na ubire no ndo kanisa ete kuendelea bwega kinya ana baraba ku batera nya kanisa nandi kiuria kiao kiri niki gitumi into bia biekitwo gwa kagitaga kanene na gutita gari ringira gisheria rirathukua kwenda kumenya kithira ka into bira biari bia kuiya kana ne atebi karakari no ndo into biomba kuondwa mweri yumo yuonthe ne hospindri imbi bio tumarega wiki into bia tukoti njanji ato amwira case na njanji ato amwira case pia tueka ibia pasta tunenkere pasta yero na makosa ndo boto kire into bia to idaruri onthe into mweri yumo bagete into makosa ndo batu para watu chakeri ibe ikeko ekoti tugambe atwere ina into auraye we ngwa kansene kethaga itambe tewe ngo tumami batwe na kiriro aria rwetu na OCPD wa Tigania West akiuga unchunkuni ni bwenderete kiripota la Weru TV kuma Tigania Mbita Brian Kimathi akaribadhiruo wondine na thusho mbunge Kebe North ni botala sara inene nyuma yimirabio kwenyango ni nyumo chekithaka irionjou na maruke bakimakira michi utiwa mparene na kinyawaga gebokare ne bakoromba KWS kuyukia matalia kenda weka mitaratara yokanda na nyumoi Edwin Gatobu aina ripotie akariba ntura ethirwo muthara jo wondie na thugishko ke Kebe North baruga botha ibatigi bagitaraga asara nene mono ni untu bonyomo chekithaka irionjogu na nuku gutonya miundene ona kubarira na kinyankuru kikuinyangia bia kureku ndigo ya nine ndarimite mura yusu onde ndatumirite ngarame mbingi ondi ndorite postpaid ndorite CN ndaringirite ndawa ndari na ntaba kurima babari mamrende babari mirite rimbe thogetha njuu ciaciara cionthe maruke na njou bia kinyande miundene ria tukiwa tweta kuthurania ming'ao batu na nsabe tukireja maruke ya ukumira miundene na njou kwatwe kwa batu kinya mesi tute turani njou cita ciku ciuma Rwanda thaigire cia kinya na tore thaithatu uta mundu umerio turatura kinya gwatu gote na roi utumerio te nya kuromba rongo kuri na ruo ndika tukathirwa injou tuthirwa icebu taikwa ng'ombe cionthe tutierwa nkia tutikintu na tucoke njou iturire inya bira tuti wa mparene otheri nerabugite bogi kinene kireba kwenda nande ikuriwe irwanyirwo gutegera nyomo chekithaka KWS na kuria atongeria ataro na kura kuinyeri ontu bubu mbunge tu nau erie kuona ntu baki KWS kenda ba tu compensate haraka kenda no tio twatenge mbesi no tio turende kwendia inya mpempiri mpolo tuona mbeza school fee mwanga thai anabeto tukarea kwa kureruo linsi ana bateta sukuru baba etakuraya muno nondo ntora onto ye nana sukuru na ikorio onara munene are anabeto nkatokua kinya turombero arathikire arimo anabebe la mosie mathaya raba utabacio naira na bakamnya nanjo wirere ende babwere into biatu kuri athina u anene ibambi kyoria kiunkuburia wo waruto bune kawa wakumetene twari wa ithina nokoro na ndimwe koro mauma wendienda anto bawene njou nene maruke batore into biatu bakare otoria winga kinya obisine raisi kwa ruto tende wa impara nokoro nibwo ngua ou na kukirindo aria chia bamwe batongerea bao chia kuga njogu no chiuragwa na irewe chiri nyama ndo musumari
kwa musumara yo batu ibeyere barata kare mene kare ara ke to baidini bara wato korwe mwe ere one anto mwanja ubatero iba suligiere batu temnya korwa anjo na to temnya reke anjo kete zikera si amuntu are izereke yete ekuwasia mwana ndamu otomeria koria rotera ya weterete njou maruke otemnya komnyanjere ya torera amba otemnya komnyanjere ba torera Antonia Nteto cha Weru TV kuma thirwa giciko kia Gembe North ni Edwin Gatobu. Nyuma ya ngutu kuthiolo nkati mwaka uyu Tharakanithi yura yukuri kwa kaitene ka yutumrite kigina kithirikari nene nende minister wa kigina Lawrence Dwedia na bomba MCA ni bachumiretio kanu kiontubo bakiwa kirimi yake thatu mithiru ni kigina kithirikari ya Tharakanithi kithirite kitumika. Nicola Chabare na utariri yankuluki. Walira thirikari ya kaunti ya Tharakanithi yithiritwo yanjiritie kuma mwanjirio kuma mwanka agwa ngiri 2013 rira akaunti cianjirie nontu itirari na ikaro obinene ni ebutabutirite na yerwa ithirikari nene kathina bena gwakirwo ikaro obinene no ende kuma mwanka agwa ngiri 2017 onto bobo kureterwo mbeca kuma kiri thirikari butaro onekana na ithirikari ya kaunti ya Tharakanithi yithiritwo ikithina bena gwikira budgetini waka anyomba eno iria kube kurikiria twari among county na cialoketirĩtwe 454 million na tukwaloketerwa ukathoma barua yandikirwe mwaka 2025 nionanirie mbia ino itatumika na koguo no itatumika gwatuga gutina further allocations ya mbia ino kairi no anaitacha through the counties na koguo endere ciatwikire ikurema kuruta wira nikyo giatumire riu ta county government ya Tharakanithi yambiriria kuallocate mbia theine wa budget yetu. I have been in this county and I have been Minister for Finance for the last 4 years. I have not seen 1 shilling from the national government to do that county headquarters. Thanks to the people of Tharakanithi, thanks to the county assembly, all the money that have done that building is budgeted from within. Budget iria tuigwete tukibetukia budget iria ciena funds cia kuthondeka county headquarters na netumari uno tukiwache ni kiratukire na nikiega nitumokona riu muntu wonde no akari bari akenda kuringa makofi akiuga mbeca ciaumire muntu fulani mbeca ciaumire muntu fulani nemendaga kumekira categorically that mbeca ino cionde itumite county headquarters mwanka baba yakinya thaino ciegwite ikiappropriatwa ni county assembly of Tharakanithi iletetwe ni executive ni government ya Muthomi Njuki. Kwina antu obaithiritwo bakiaria kinya mitandao ni bakiuga ati nyomba ino yithiritwe gia kwa thirikari nene indi county government ni rutite wira mwega yecuria building ino atwamecuria na mbia cia county iria ingi atumikire kuthondeka barabara iria ingi atumikire kuthondeka cibitari iria ingi atumikire mawira mengi kwa gwira ikwirwa ni tukunenkerwa ni national government no ande mirombe tabona ndarombete Indian General Hospital ya level 5 yeritwe ni gwakwa ni national government na maromba mbia ini ni tunenkerwe ni tucokerwe milioni cietu 300 na igatethia wira uyu kairo wa barabara igatethia macibitari na igatethia mawirani mangi mbrogas mamwente komenya kama koromana ciongo itimbega nuntu wira wano wakwenda wikana makuru ithanagia nuntu rumo ni makambiriria kuga magucokeria marenda kureta kwambiria kugucia deputy president thini ciaca cia Tharakanithi na etwaregiro nawe mwene na makanirie na ante komenya matigucaniki ugu ni mabote gutia the deputy president of the Republic of Kenya na ni matige kumuchukia Mountoni Mantura nonto munjengo uyu ukwarirwa baba ni mukuru wana ti mbere ya the deputy president of the Republic of Kenya athongero obisi kumachuka Gabang'ombe Petan Class Chabare. University Nthigurune ni ciuritwo kwinyile mibango ya wonjorethia na uthoji njiremo ya kolelia mantu igi walulukuborera na kumbithia kinya witina mbere PS Bomitho gitonga mugambi ya kerendene ya University ya Meru kiri ururebo bitano bokio mano ndene ya University wite walulukuborera ni buringithitie mantu mwanya Nthigurune. John Thiga aina ripotie. Thukuru ma universities bauritwo tigira ibawikira mantu megene na research na kinya mantu ma innovation kenda gutetheria mantu megene na gucenjia korera kura kwithirita gwicenjia mono kibura Nthiguru kugaruka na ari Nteto kuringana na PS wa mantu mamito ga Nthiguru nwe gitonga mugambi na ara gitonga kiaria kiri University ya Meru kiri kiatho kia bitano kia Meru University of Science and Technology International Conference augite ntu bugatetheria bunene Nthiguru ino kuthiania na bura mucenjeri ukari. Why are we doing this research? Let's be guided by a problem that we want to solve for our people.
And as we do this, as we do the research also, let's carry out innovation, let's incubate, and let us commercialize. But it's not the university that is going to commercialize. We need to build partnerships. We need to look at the whole value chain. How are we going to have it replicated so that it can give value to our people? We killed our pan paper because of lack of materials. They cannot operate. The other day we wanted to operate it. I got 15 court orders from Kenyans. But they were being sponsored by the people who are importing papers in this country. Akiaria kiathoni weke Vice Chancellor wa University wa Meru no Professor Romana Zodhiambo aliwa University ya Meru ni kirete bunene manto mamegenie na innovation na kakinya research. The theme of this year's conference, Reimagining Tomorrow, Interdisciplinary Solutions for a Resilient and Sustainable Global Future, is both timely and compelling. We live in a world characterized by rapid technological change, characterized by climate uncertainty, characterized by food insecurity, health challenges, and evolving economic realities. This university will remain committed to strengthening research, innovations, entrepreneurship, and strategic partnership. We continue to invest in research capacity, postgraduate education, technology transfer, and collaborative initiative. Meariano ya Professor Odhiambo ne weto mbarumu karigito wa mbundi ya University ya Meru na Professor James Kanya. As a science and technology institution, Meru University recognizes its role that extends beyond teaching. The University Council remains fully committed to supporting research excellence by creating an enabling environment where innovation can thrive. We are particularly keen on promoting interdisciplinary collaborations because the challenges of our time, which includes climate change, food security, environmental conservation, health, digital transformation, and sustainable development cannot be solved by a single discipline. Kiripoti na Nteto Weru kuma University ya Meru ntere chiancheru mbeta wa John Thiga. Boya Thiga katone kanya kankike kunoka tuichokera ni rono rwa MCA utawala kwithetera. Filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was in distress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine. Na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana ushamufanya. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure umefile returns. Tigania Central Clergy Forum bawatanirite na Apostle Julius Subi ne bakobowata ugeni kireki odorano kya maromba gya ntugo itano maromba jajaja kambeira tariki 24 mweri jojojo ithandatu mwanga tariki 24 mweri jojojo ithandatu kyanine kya mikindori TTI kwambeira tha ithatu chiaro kere mwanga tha 11 chiogoro. I have come to realize that when people are full of passion and they are full of desire and they crave to achieve something in life, somehow, anyhow, advantages begin to follow them. Ijanibu indhebo kongwera kuorwa inyana ukumyo bamurungu. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Bigana premium, dona Shiva, Shivana
kwa kibanda na nyumbani, anywhere. Hey! Tunalea premium. Tunapika na lea premium. Tunashiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kire wonjorithia boremi ukaga stock customer bakwebaira uri na ngugia agrovet kana ya gweka stock chokaniria stock ya fertilizer mbeu na binge bionthe na njira kuigwatira loan kuma kwa Avenues Financing nore na mweri jomwe ere kana kinyetha tu Nusa plageria, mpoka, cereals, kana kinya irobia ndevya kire supermarkets, processors, maskuru, kana kinya kire mikawa, igwatere mbecha oro, weterete aguri baku bare invoices chiao. Avenues nitikiritwe ni Central Bank of Kenya na Nteto chiaku ni karito bwega. Avenues Financing nebo uguni bo biashara ku. Ringa star 78989 dhaiji no dinga tema wadho. Kana uringa thimo kire 0711133300. Avenues kako flow, restock na loan. Igwatere mbecha kire invoices na ore suppliers koreo. Kristo atongeria nanto bonde bamwirega jotiania. Bible Translation and Literacy East Africa ibakubugwa togeni kirede tiania Gospel of Luke Education irani tagareri nenera gutaura rutetoro mwathani na mugambo jotiania. Gwatana na tu ntuku ya njuma tariki 26 cha mweri jojo kwambiria thainya cia rukiri kenine skuru ya Mikindori TTI. Mwari wa giteo ni Professor Reverend John Kobia Ataya ureni wa Vice Chancellor wa Kenya Methodist University kana Kemu na ni muthomi urinkumu wa ruteto migambo na ni mutauri wa Biblia. Kinyaware mogo kinya no uthingata mambura jakire mutando jo YouTube jo Bible Translation and Literacy East Africa bwinthe ibugwa tiogeni. Mataro jatano kire muremi ureterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Muremi menyera utheru bwangu kuchia kuna kiugo giacho kenda gukaria ugima bwacio. Ni andio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bojaire tigira no kwangu kuchia kubya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchia nkara na biangu kuchia kuthinja. Boja thatu tigira nguku chia kuni ikona rojuro ruinge na rotheru. Bojana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raithiri yangu kuchia kuchionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi koreo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ni wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. MCA utawala Patrick Karani nareanite na maunti utumiri bwa bunduki akiaria nyuma wekiro mpine ariwa kinyiri tumairwa ni akaribawe ni teribarwa MCA nkuluki na menete Rais William Ruto akiwa na utumira inya yawe kunyamari hapara ni ashore bakiama kia DCP. Antony Kadenya aina ribotie. Kadhaa tunyumia kurekero ni koti ya kawa MC wa wadi ya utawala mji muneno Nairobi Patrick Karani leo ni umilete kuminilia Rais William Ruto nonto bwakira kuganigwetide na mbere mutugole aleganaga nau kumakethiri karimbeto ku wagutumira gitengo kia DCI kwangaikia ndoba ebage siasa. Actually ngoenda kuririkania President Ruto that eromba kura
nageretie kuga noronta DCI Kinoti akiuga na gutumirwa woi. It has come now that Ruto wengo na ndino gutumira DCI woi. Kulingana na Karani, kugwata kwa ini DCI gutaumanite no kuna bunduki endi ni siasa ya Rais William Ruto kuangaikia tongole balaba kugwata mbaru mutongore kema kia DCP Rigathi Gachagua na balaba kulegana na tongole bwae. Injere mwe ya thirikari eje ya William Ruto ya kugeria kuinyeria antu baria bakulegana na mantu ja utongeria bwa thirikari we boria bukumbe kuinyeria bukwithira bukinyeria a Kenya. MC Patrick Karani akiuga watatumagira bunduki no imwe na ile la wetagwa ni DCI ni jaigwe kalia bae na jonde jina barwa Weru Thaa Imwe. Onija mheshimiwa Karani, I don't operate firearm na bunduki uirerekana yu sira soagwa sikira uitira incensed poni urongo nontu antu security bako barato derabo they are all incensed. Amwe no gukerani na wite guteko thietero no gwiko gukabekiro gwa kiri moronto wa gutigira Ruto ni akwebo bisi ni kithurano ni tothiete. Wewe Ruto, you are one-term president and no amount of intimidation that is going to cow us. We are going to make sure we are going to take you to Sugoi come August tariki 10 August next year. This is political witch hunt. Tuko na serikali inakaa ya Mobutu Sese Seko ambayo kuna Kasongo anafikiria wanaweza kushika watu kiholela wakitumia mapolisi na kitengo cha sheria kuhangaisha watu wa DCP. Ulisema hautatumia DCI kufanya siasa yako, utatumia wanasiasa, utawachia DCI kazi ya ulinzi. Lakini ulipreach water na saizi wewe unakunywa wine. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Karibu nyukani na chakarigani bameneretia tongire bo ni kubatianirie kiri mirandi ya witi na mbere bakiarire bataririti kunyonta bunene nontubo wacherwe na kinya batura kiundune nontubo batona stima makena wambabu aina Nteto nkuluki. Kariba nyukani wadiatia karigane bataririti gutigirwa nyuma ki mauntu mauthi na mbere kuma gi atongoria bawalio wagiwaruti emunthe twathiria mianke 10 utieruye nukwigwa emunthe agaturi gitonga kamanyakia nu turi no thagane kurukirite na india ni oceni tikwenda ruye utie murandi no mwaromba kuma nara Tharaka kwa national government gomba utethia antu bakamanyaki na Tharaka. Muthomi njuki no yatwirite kijege agaturi chakariga utieruye chakarigitho kwenene pepe na county government na gwe yena fund cha gwikira ruye augite rwero kwa uko njuki tamu yake yachire ne thiete kuthira ndugo chakichi kuthite kuthira na rugana kwenda senator na bando tie kyo tuonete tukarigwa tiriri kweri Tharaka constituency especially chakariga ward ituraithagirwa ta party renge cha Tharaka Nithi county bariuga nkinya wagiwa stimani kimwe gya kinyamara kinene kiria batwire gukurukira bakira simika gutumira ta jantandika no yeri MP na gautiona stima ana baba inge na beta wakaindu na mwindu shuari anti le batigire utumira maguta mata mujumbe wetu neno aga no thagana ere no mutongo genderete no tukureterwa kabichi tukarigwa turumete murungu nambi na bando no kuga no kwenda gite kya ngavana wanagwego wanachenga onduoju wanabaraba ingere roye na arabo kandanje bukathinjira yamwe na gisiasa ja thirikari nene baugite kagita gaka nigagukenera kwithobe na utongoria wa munini wa rais na kethiro agikuyu batigwata mbaru kithure kindikite munini wa rais au nio mauntu mangwataniro ya Mount Kenya ikethwe kithirira ura CS rukwara ugire nkugwatanira 100% kagita kamutwika no wanchugunerao utiero to wewe kwethura mugi kujwa tuto support no tutwira kuwa support kuma 1963 bakiuga andu aitu thaino ibwega no nchokeria nkatho president William Ruto no bo tuthurira deputy president kuma Mount Kenya East kenda tumenya agikuyu bariku na imurungu aruthirebu kenda tumenya ri antu baba twira bakiuga ibetu kogu bauga ibetu batwita ruaja ri aba thirikari-ini
2027 guti waya kwethiro tie mugikuyu akaunga antu betu ba Mount Kenya East no tugatiganira. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabua. Arimi bai kwashi kuma katheri ni bo tarire njira injero cie kwendi kwashi antu amituro bakiroma mutaratara yu kwambararua kuluki ni bakuromba thirikari utira kwina mbeu injia kenda bona maketha yara yaidite na kuona becha mukone muthuri Muriuki aina Nteto arimbara bari mai kwaji kuma ntreja katheri ni bari arimbara bachirete Thaa Imwe imekutha bamukirite maritano na kugati bagaka ntuku imwe ireke batetherie kwenda ikwachi biao bari amwe. Itwetherete twina changamoto nyingi especially rira muntu arima ikwachi na tikumenya na aria akendia na ikio gitumi batwija arimi bakatheri tumbite kugwatana amwe tukwenda nai kwambiria wendia bo ikwachi timirwa ki lakini turenda kuthithia wendia bo ikwachi kwenda ya nthiguru yonthe na kinya Murungu atethia tomba kumara o menthiguru no bwega na ojo kuona nyuma yetu imbugire twina diffuse store na aria currently to organize ikwachi bietu twaketha antu amu tweka ikwachi biawe na au tukareta aja ojo amwe tukomba kubieka tweterete thoko ibuja buja arafu tumba kuija kwendia turi amwe gitumi kia kwija amwe kwao kinya ni gutigira ati kwendi kwachi guku kuti utumira mituru iri ni kiro araba ugite nandi iba kuguneka nkuruki kagite karaba kwendi kwachi biao na kiro nkurukiro bare na yako nyuma bina mituru no ndubu bumbikite no ndubu kutho bare amwe kure andu beja gutugurira from outside na ba tugurira ikwachi bige kairwa ikwachi nkunia ge kairwa nyomwera nkunia ne mono murimi akona baita no ndona ndi ukiendagia kiro tija uri okwendia muturu jote na kithimi ambaye bamwe barekaire inya muturu jo ande kilos no kagurira mbecha inkai sana muno twira arimi betu ni bwega na ndi gutonya gi cooperative society nikenda tumba kuthurania warura tukurima turi amwe na twendia turi amwe nikenda tukendia na bei njaga na tukendia volume nyingi ya waru riu niro murimi akenderea gutetheka nkuruki bamwe baritani baria bethe bakebitana gukurukira thirikari ya kaunti Meru baugite nandi nturire katheri ikethwe kionereria ndene Meru kore kwa jibiri kurimwa gwikwa na kinya kwendwa. Since we have model village with Katheri village, we are training them. Then later, if this area is become a high quality potato production area, I expect that neighboring village will join this village. Yeah. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutiriro Kangangi. Ano tukinya muthio Nteto cia Weru Thaa Imwe gucokeria nkatho na tubukutho watanirite na uni ukethira ukiwatana na rokas wa kare kiri Nteto cia Weru Thaa Ithatu ene ngutie nora kukarirukire kiri mubango yora kuri mubangone yo chanchamuka. Given a case scenario yetu kwariria ya Mutuma na Joy. Mutuma has been very patient. Either he's patient or indecisive. Either a patient nonto edu kuwa Joy twamuonere from the word go. Na si Joy peke yake kwa hiyo cabinet. Wewe tutakwenda kuweta anto Maria. Tutakuweta atukuwa yes this one has happened and si Joy peke yake kwa hiyo cabinet tukuonera 18. But I think either the governor are patient. Number 2, atento murume baraba karanthi baka I have made this decision. Yeah. Because it's the appointing authority. See, it's a direct appointment. You see, dira were atete kiria blackmails renge. I was like, who was blackmailing you, sir? Rabari noe dukana, what did he mean? Ana kwithura Brahma ni shamba ta ure buke osukuma konene. Nkaua. So you better bukire nditengwe kwa kana buendele nkawe iba nkawe I will expose you. So to me kaunturamba bakuwa na atri siasa iteke yao. Siasa iteke and I think the governor is taking forever to run that. Siasa iteke yao. Loyalty yani ipanishawa instant and disloyalty ipanishawa instantly. Either we kana we I do not care who you are. Igitarara kwa ria chongo twikirite tai na tukarinde Nairobi na Nairobi china nene ati umba kwa rio
Eta kwariria mwananchi na as ground. Na hiyo uro kwirwo ugu atarara thugurita constitution. Na atikaro migura. Arenda kunengerwa kira kionenkanirwo au. Ugu kwariria au. Inyoka wa mwira katiba ina 20 terms. Atina areori arangezero kwaria au nkuringira MP. Ureta kira ureta unimpane wa wanka gora mutumite. Ni Weru TV. African jungle. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Outspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Nandera ino mabati nini kita maguri obwega aragage 30 mat ekondwa na shilingi 600